Burma ni mungui edisi prosesan hoite थांनाय 2023 ni July maso boni birudde kaisa oro FIR ma bu FIR ni mula जों তদন্ত खालायगोन তদন্ত खालायमानि pore je তদন্ত ni প্রায় শেষে বনি mungui kaisa जों evidence mawo जों खाथिनि बुनाव arrest खालायगोन Bumahai samungo bokubuljat tomani sarawo saima. Samung bolte je edisi prosesan bai kaisa oro old degree college Komolungni oro Borok Paramedical Institution and Technology hi kaisa bo kholokmani bongkha aroni president to aro edisi prosesan bai 3 bosorni bang agreement khlaimani e 3 bosor agreement khlaimani pore o je bo kuno aro jaga 3 bosor paile ha ba paite tei bo hai rok aro bisingo edisi sorogono nor dihi bo bono notice roka notice romani pore inke nang bo hai ni 3 bosor ya 30 bosor hi kagaz product abo produce khlaika edisi prosesan bai bono tuina aro jaga chini kumalung tanao kaisa Radapur police station no kaisa forgery case ngkata mani pore bono tarpore kintu Bumahai case bini bo section ro thana sa case. Buni section kena to 471 bohai 468 465 471 bohai 420 bohai kaisa case ngkata aro jaga Tabo bono boro talangjak nai. Tapono to जों khana coder hawani pore bad baki jodi sini investigation tei betong kho aro jaga onek kisu jehetu documentary bebar bono kisa kok singjanai to ebator ma जों naigeron ta jototoku সম্ভব जों bono kok singani bang teibo जों chesta khlainai to bene जों coder bo prayer ronai da Ni details saide man sar. Je romjak nai. Jitendra Burma bongkha president Borok Paramedical Institution and Technology ni